fiti ani asese ne din and your friend say mechanic saa na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and maba too much gh hwe na prophet kumichacha me so me hwe. Oh, ahwefo ene day munua na ya na motimi nkan na mewura wuye papa mewura wuye papa awawosem anamdinam ene day na ene day susu Ghana yanti asemde kra debi empenfo asemi om kan se owuo ekitadia enkwa ntumi enji eyampa wo kitadia enkwa ntumi enji eya fi 2020 die yewe yankasa no se de bia se na misifa kano no se yewe die kebe ya nka yenyi fi calendar so because ye no edi enhwemo ye papa afa etitufuo o man Ghana mu ye papa etitufuo a eba no sinitwemu eba no bambom eba nyamesum a ana eba na amanyosem mu di akotin wo mu ebua ma oman no nsemsem ekonenim tumpon di enije sembren no odumankom wa bosimu afa obibiara na enumre nso timeni a eye Reverend Dr. Samuel Asante Antwi, the former presiding bishop of Methodist Church Ghana. Odumankom wu because ebama wu atonen safre no anase wo twaneni pesani ampenfo be kan wo twaneni e de ahweban a wo free atiasefo asase su ya na nka anya se me pe sanka me de sad news sei ebremu nenso no nse wa na ensem sisi ensem koso nti se pani si atofo mini eyeyen susu no we be ka se omo ye titu fo maboan e wo man mu omo di enim kan aboan Ghana mu amaka se omo bom homodin e wo man mu nsensem ne oman mu pontuo no nti no e wo se de bremu no obia susu no e hu dia e koso na eye Reverend Dr. Samuel Asante Antwi no ye presiding bishop Emma Methodist Church na eye ene day ana otwaneni ehweban ewo Kolebu Teaching Hospital na yehwe a bibia betimi de akan no kakra ana se ne dwumedi obedi de betimi de akan no se na oye chair of disciplinary committee of the New Patriotic Party eye MPP in the year of 2015 no na yo mo chair eba no mo disciplinary committee ni ma this year ona na oti eguanu so na ohwe se bibia bekoso wano ebra eye former national chairman Paul Ofoku ye suspending no eye Reverend Asante Antwi na osi na nemu ono nso obon ho modin ye obeka se MPP for New Patriotic Party no metimi aka so mahwe peni ye mahwe peni kese e party mo madihye ana efrimun because ono nso bo omo ewo omodwumedi a ombedi ye nimu na yehwema no no the 9th president of the conference of the Methodist Church ono no to the 9th the presiding or he was the 9th president of the conference of the Methodist Church of Ghana on August 26th, that was 1997. That was a ceremony be Wesley Chapel, that was Cape Coast, and a YNP on that day, that's 26th, 1997, and a YNP conference. Na say, no sude dini juma, a year and neno or dumankumewu atonensa ede afreno. Na meka adofo nyina so mo shedding na ye asafo Methodist fo nso no yenso yen shedding ana afenso so no Reverend Bishop Reverend Asante Antwi ono nso so no ne busuafo shedding na adofo nyina shedding na nkenye sei na ye pe no nenso no yesiso wuo kitade a enkwa entumi enji enti no ye bom se nyame nkra no e wono kra ban mu aha na tuma gh na ye bo a medemu ebesi na mekai mu say mun subscribe to your channel no na fe press on the notification bell na won channel no na share na onwan so onti sasem wensu no onti news we aha na mdim besi makram.
Memamo akwaba shonko eba too much GH everyday so nana ama owusa enimidi na sabre training issues ena meje ebesomo video bi abetodwa e wo Facebook na video yi abayewa bi ande ede nana ama ene wo post video no na wo hwe enchiremu a wode eka ho na eye abrante na wo video no mu atese wo ne abayewa bi di aprapra atese wo beku na ani awo bu omo so metwa wo ehia no abrante no oyobi a ode how kase pa abre wo mo e wo mantemu a wo mo eti wo no na de bia dasa asemsi na abrante ehu wo mu bi no wo de ko police station ko report a obehu ana ya se dan mu no na ho biem na tese boni a wodi no odaso a edi ebe bi kwa na ko for kase no eduboni bi anu akonu ma ha no enu ti dem enam so ema no eyesa na the secret ama abayawe a recording no e wo video so de better bonten ne se abrante we eye wono ani maami a wo no wo fi atese wo ye na ade ene abayawe bi o wo nchen abrante so po wo motete abayawe ne pant bi o safa kunya ede bo eye maami a wo jira ncha no so dwen wo no de bo na eno onam so ko report asem ede ma local police station enu no so no ye ka chene sa abrante na adwemu e ka no nti wo mo che no eto wa enkosi aka ntebe ya ja no meja ni mu amana nam na no no di video na ba bontin a wo de che se Ghana ha se wo do asem ko police station na wunya boafo mani nka we oho anase wo ndi wechi e ma wasem ye nka bi ma wo dia no de beto social media de ha obi ani tia na obi akaseti a Ghana ha mpenifo be sobe no me kenya wo ayo madwuma de busafo ye go video yi emra sisia esa so mamo akwa babem enede me guest am ni no ebedi enkomo eye ekiasikapa Baba me wa kwa ba. Mijoso. Ili aboko. Boko. Minya ba na je jayo. Wonderful. Me comedy. Oh, no. Who said the body me comedy? I jealous your hair. Na ko nshira kwa. O de yenko enkomo no so pekope ase ni bre e wo mu kaka. Abrate utie eye nana amano the recorded video no Facebook is and utie ni nsema na say the caption crampo de too video na sa tumun say ade a wotete wo momwo mantemu no wotete wo pa nanso wo munyo bi ena wa oma ajese wa ka oma asema mama na se obi jire mu krasa brantewe me de share me fana ko bibia obenya mo okra no obi enu ojire ma yesa ena dan no bra no obo obi nti wo mu twen akosi se wo bekum obi enu ansa na mbeye case afa asem we hu na se de me pese me nti ase kakra wo so hwa ade na ni soso pa Nanama yo menama kwenye so acha too much afefo etifo said aneda munya ebre hwe mo futu nsusu yesum nyame ehwamu yeah video yi said ya wo hwe yeah said ya brantie no wo ye ne nyoma ne wonko ne ban akoko ye say as obia to the jeje mu say ya na Ghana timemufo abusuafo awofo bi no mo eye wo mo de hye ko how bi mo eye bibia enya se anko wo mo beka se wo mo beye bibia mo wo hunu se ebia se na de ne te ye hwe se ye betimi aye bibia bo ba ebia ye ho enso ye no wo mo enye but the fact say bia wo bi obekwa akoye obi bibia nipa ni be pra no ana se bibi ni asembesie na wo na be hu se nipa no owo abusua bodamfo a o mo ne nam wonu nyinam mani bodamfo hu na won tu bibi emfa mbo ana se wonye bibi empraw eno anu no unya obi oba begina haka se oye abusuani enti say we dey fa che ye de won ko hospital ye hwe ye beti hospital bill no baby bia prawe pra na ye hwa asiesie wo mo nya saade no but sa manenya se bia o attempt se o to ahwe so ene bia wo no ana wo pia no ana bibi ni na car ball no na wo wu ya na se e bia wo pia na ni se ko ball bibi no wu ya ho na be hunu se owo abusua ewo no said the bear and your man like him say ha enkrofo ena mo say enka ye anka say ye ho anu ntini ni abu ye ni aguso no braso say ye njai braso pa because o share video no say the brand and ye de na wutie ye nua no say the wo kan say the wa caption na yi na it means say ade a ekoso nya ade asi ba akom ade ekoso all the time all my report ni nyina ye mfi enti abusuafo omunhunu say wo mo de share ni say na wo ye den ya wo ma hunu den ya wo obi abodama wo de frifie no credit se obi abodama wo bibia obi be sha ase bia na ye fie no de free no credit enti wo start ya no mo hunu den na busuafo ma ye ma dwen se mo ye de afa hu like as o ma
to na jeje mu ompra obi onse obi ade wonku obi ansane o ma hunu se awo so wo munye bibi emfa embo ana na abusuafo na to o ma jeje mu a aposifo de wo munye den ho na me ba no bi sa asem we se obi kosi how wo maintain mu bia se abrante ya asem se how no de abre wo momote wo no na ni dia na nya se we di boni bi se we ko wi ade na se we ku bi na yakose akoka se police for mechi no but o how nkofo a wan na na dwuma se obeti se nipa no nana ma ebetimi aye aposifo adwuma ebetimi susu aye abusuafo na nso se umu se bia wo de hye boda ma na se bibi ba wa wutimi epen krofo a mecho men se o we de mahu bibi sei na waso wo de hye so wo pe wo de hye na wo do na wo kokwa friend krofo o mu ho odin na wa ye de wa mama ba be so nipa ni mu ene se hospital na de nipa ni be ko ame akohwehwe na adwem bebe e hwe adwem mu yare ne ho nkon ba na se be gina to ho no ma abusua na aye wa sedie se abusua eyi wo mani na se edru time a aye nipa no wo ha aye timamufo empotam wo fa ho na wo se eye apostifo mu susu ma adwuma ye den ebem se no de enye abusua no nkwa na wo tete wo se enfofo fa hu de so wo tietia so enti enye hu be hia muso ni pani mu amakope ni pa na busuafo na nya musi munsom anase munka ye ho na ye fa ni pa no ye den enko eye bia ye sei na nya bibia nya busuafo ye ne aboa mama matimi aso mu de hyenu mu na de aka no maye den maye enti fa baabi no eye awofo na busuafo no asede e de dru baabi a ye hwe baabi a issue na kwako dru a ene be kire se eye aposifo nya na na se ahobambofo nya den embre ba wo hwe video yi ne se de ye nua be mai se de wo ye ya ehwo ehia se ahobambo for ye den embremu na wo ntimi gitemamufo na wo eye mpotem ho no efri sa eye ohawa abrante ne de wo mo efa ni se ne de edru se eye aposifo nkomfo mo ho engine at least monchi ni pan ntimi fa ne nkwa ya resa bia kwampo na muso ni panimu na mo pe abusuafo a na se wo mo a eye wo mo de hye na ene mo de wo mo kokoma wo ma hanko egu ne nsa na mo de na de bi kikire ne nsa na eye ya mo jan de amabusuafo ntimi nim se mo de wo ma mo na ene so mo de ne be ko hospital na bombe pe baby de na sha wo mo so aye de na sha na se wo mo be ba hwe ni na adwemu ne nko ne ba ma ne medication no so mo be yen so a wo mo aye ti se de aye wo sa aposifo mo fo mo engine mo fo mo